Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibah Ahmad Channel. Ayo kita mulai mencari teman-teman. Wah, ini kita ada di kali teman-teman. Wah, bagus banget teman-teman ya. Wow, indah banget teman-teman. Wah, kita mencari teman-teman. Ayo kita mencari teman-teman. Wah, ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ada ondel-ondel. Wah, ada dua. Bapaknya sama ibunya teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wah, bagus banget ya teman-teman. Kita mulai mencari teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Kita nyari di semak-semak. Ada apa ya teman-teman? Wah, ada bustayo. Banyak banget bustayonya teman-teman. Ada warna biru, kuning, merah, hijau. Wah, bustayo banyak banget itu teman-teman. Kita tarik teman-teman di sini. Ada apa ya teman-teman? Wah, ada mobil-mobilan teman-teman, mobil balap sama mobil beko. Wow, ada mobil balap sama mobil beko teman-teman. Wow, kita tarik teman-teman sini. Kita mulai mencari teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, ada mobil Mulden sama mobil monster. Wah, sama mobil monster teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Kita mulai mencari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada mobil-mobilan, ada mobil polisi, ambulans, sama mobil sedan teman-teman. Wow, ada mobil sedan, polisi, ambulans. Aku lupa kalau mobil yang itu teman-teman. Kita mulai mencari teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, ada mobil beko teman-teman sama mobil Tayo yang gede teman-teman. Wow, warna biru. Cukup banget dia. Adik kakak teman-teman, asalnya warnanya sama biru-biru. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan like. Dadah teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.